regular show waseKasi. Hayi ngiyabhora. Kaphole Thimezi yazi customer. Ngiyashuta umama wakho ucimba ngathengisa ama-threads namaqhasho ku-2024 yena. Bani umuntu osatya zondo Jo ufondini intwana zangusifuna insango Jo. Ha khona ba umama wakho uyayichaya ke uThimezi. Nginaphi mamamu? Owakho wayitshaya isavana ke. Ha umlimela umama wakho wayichaya netik. Hamba umlibele utata wakho lulincila ugqibe Russian Ben ne-Gordon's plus nevodka. Hamba notata wakho wayenza mos. Cha ubhetero wamshoto wakho wayithi chathi sanitizer. Wayifa ngotata wakho mos utata wami lana indongo okujitshwa ngomama ochayiklu. Yesho bakunyoko sa. Usunu wakho Thimezi. Yini Thimena yini futhi Kanipole ma intoni silo ngoDisemba nina. Sanokuphambana. Sikhona ispecial engisandosiva phaka Mcebisi kuthiwa buy 2 get 7 for free. Yeah, 7 for free. 2 for free. Imanje ukutheka ngathimena thina Thimena ingathi ngenikhawuleza cause bayancila oBhenny pha. Bayancila Imali ze disability kaSithunzela ziphumile bayithenga yonke la tavern. Lapha yini man guys.